مثلا تيستمثين وإذا غادي توالين قلانو غالد غروان الفرح ذا مقران لهنا المسيح ذيك خام نون كنين نو من قارثيد لما أنا ماشي تسانومي كان خاطر ذي مسلين تفرنس قولاون لنا ذاكي ونسالم أتيليم ديما ذي الفرح ذي لهنا لهنا كي يتذمون المسيح كان تيدسمو يعني ميدو غال مرغورنا ولا شنوي أون ديني خثان ميرث قيمت ديذنا ذي تذول تاكي من قارة القهوة ندقاسين أهيلاكي هذه اللي ذا هيل أيلين ذا الفركة يكونوين هذه اللي غين كونين ساكيدا نوغال ضرور ونستدوي التجديد وكذي مثلا فريد مرحبا يا فريد نفرح تصمي مثل ذكي تنمرت مدارض إلى عرضنا مرحبا يا غورنا غيرنا تشكي كتصود القهوه ما بغيض كنا تخلصوا هكا فريد مرحبا ياسيك مرحبا ياسيك يا محمد كيفاش ربي لك تشيني مي سليض ذا مش ذي تسلي ضيدنا كي كيدير الوقت كي تيكلت اسن جدا محمد خاطر لا ننسى ثاني جارنا مرحبا ياسيك يا محمد كذا محمد وكذا وكذا كلندا اغديوي ونشنا الحمادين خدم تسيمانيس اتي ديكوفري كي كودس من بعد ما ندنو غالا سوال جارنا الخير تزايد ورس الصفر مغلي وركاس ترزق تسجل ورس وعد صزوالي اضرب بركتي دير اضرب بركتي دير اي زرك قلبي بغويلي خدم الخير ذاين يلهان يبوركي سيدي ربي يلهوي ملني بردان يسغضيت وبراني يخدم الخير زين يلهان اي بركي سيدي ربي اي الهوي ملني بردان اي صغيت ومراني صغيتني مغبان يسبك تاين زوالي وين صغيتني مغبان اسمك تايد الصوالي قدم الخير بسوث داير ورس الصفر مغلي وركات ترزق تسلات ورس وعاد صوالي اضرب بركتي دير اي ولكن تسقيني اضرب بركتي دير حفظ رضوريتك ديلي رجاك ديوغال ورس الصفر مغلي
زراجك ديوغال ورسع ويرثم وغليك وين غقرنا سرضال خدمتك ندير كليك ورزرجك ديوغال ورسع ويرثم وغليع وين غقرنا سرضال خدمتكم الدنيا كليع عطاسي ذيك غور الحال أرتك راس تتسيع عطاسي ذيك غور الحال غير ذكر اسم تتسيع أقدم الخير وتدايد والصفر ثم غليع وركات الدرزق تسلم والسوعات صفا واليع اضرب دارك تدير ولا تسقيني اضرب دارك تدير يزرك كني بغويلي بوي خدمان الخير يعاون الغيرين قارن زيكا ويزمرن ولو كان سوا واليت بوي خدمان الخير يعاون الغيريس قارن زيكا ويزمران ولو كان سوا واليس وصايا غامدان يملا يعذفا واليس مقلد ذي ديرا يقدسان عاوذ يلان الراويس أقدم الخير تشوف داير ورسس الطردة وغليم وركات الدرزق تسلل ورسوعات صفا واقيم اضرب بارك تدير ولا تسقيني اضرب بارك تدير عزرا مريد سكتلي هللويا. ثنمرث دا محمد ثنمرث ستوسدا كيفاش ربي فارك شنو يكينيش هذه لين البركه يودي دسوالين اكيغلن البركه يكوني اشو ثنبا فريد شناكي كنت سمتوش توجور من مثل راكنا كيجان اولا ربي à travers la chanson ou à travers toute expression tout ça me touche profondément dans le cœur parce que je suis vraiment attaché à Dieu depuis que j'ai rencontré Jésus. سميد من الله سيدنا المسيح الحاجه كينون النطاس ومازالك تستلقاي تحصو سويا سي كوا المام مثل كيشنا كيجي سي كوا تسور ما يدي وحدي خمسة كوا تسور ما كنا السلا كيجي يشنا هضر سيدنا عيسى يبدل
يبدل لك ma vie, ma famille, tout a été transformé. J'ai l'impression de basculer d'une vie à une autre. تزداني قلن داير سي سوزرت اللي كذب سوزرت الدونيت يعني وري الصوضنا راه كنتسو لينا راه ديال الفدا تكشمو دا سوزرت الفدا كيف كاسيدي ربي سلانايس كان شفي راسمك كنا تساقي مساكن ساعة ببرا 8 ans سميتها 8 سنين 8 سنين يبوس هذا راسك يا ربي j'étais resté devant la porte de la maison. كنبدا في النار تقول هذا تسترجم شطو خاطر انا وديك فهمنا معليش هضر كي هو دراسه ربنا قراصه شي مين يلو لور داكيا ديت مورتي ثلاثه pourquoi je suis né dans cette famille, pourquoi je suis né dans ce pays. Je sentais parce qu'il y avait beaucoup de colère dans notre famille, c'était régulier tous les jours. بزاف ومنو كتيلين ديت واش ولتمون ناس ربنا ناس شي مين كيجي on a une belle religion, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. J'avais pas cette image de Dieu. إيمان نورا دوك من نص المسيح دونك تلي غادي نسلم يعني ديالنا تكون زميره تنفر يعني تلي غاثني الشكطه سيدي ربي اي غرا كيجي غري خاطر ولا les familles autour de nous, il y avait toujours des histoires, que ce soit dans notre famille, c'était régulier. C'était la colère, la violence, c'était régulier. Qu'est-ce qui se passe? Au fond de moi-même, on a une grande religion, on a une belle religion, mais quelque chose ne fonctionne pas bien à l'intérieur. Et je savais aussi, même à l'intérieur de moi, que j'étais pas bon, que j'étais pas bien. Et au fond, à l'intérieur de mon être, je ne veux plus de religion. توغير ديالنا خاطر شغل ما كاينين كصاصدنا السوق صاص دي لا ريليجيون خاطر ساعه شو تخدم دي درتي خاطر ولا بتولي راكني autour de moi الناس شي ما كيجي on est croyant, on est pratiquant, on a une belle religion, on est mauvais à l'intérieur. فهمنا Après, je vais arrêter. La religion, pour moi, c'est... Et je détestais qu'on me parle de la religion. Et de Dieu aussi, parce que je pensais que c'était lié. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, que Dieu était bon. Mais il ne s'intéresse pas trop à nous, il est quelque part là-haut. Il va être parce qu'on souffrait tous les jours. شغل غادي نضو ديال الهرا ديك هنا وديال الهرا محسوب قبل نظره نساتو ديال الوحش سيدي ربي كي كاين توحشيت نظره بلي لا كي غادي ممكن دينوان غندا معنا وديال الهرا ديالنا غيخدم الشغليس نكون نخدم شغلنا سي لا غادي لا غاحاسب رزت مع المثل هكا مي سمحوا لو سونتيمون il est encore plus profond القي بان نحس بكل ديريه فهمها اذا الحاجه يسوها من خاطر ماشي كون مدني دي قارن نستعرفنا كيما كتشيني ذي حسن ديالي خاصه كانت لها لا ريليجيون لها ديالنا لما انا ماشي كون مدني كتستعرفني باللي هنا دي مذنوبني لان شغل ما كان داكي تستعرف سيماني لما انا يتخدم مشرا لا بيل ريليجيون كاينه. Après, à ce moment-là, quand j'avais à peu près 12-13 ans, je me disais, je ne veux plus qu'on me parle de... C'est la religion, c'est bon. Donc, j'ai l'air de la vie. C'est juste s'en sortir, avoir une belle situation. Après, quelques temps plus tard, on aura de français. Donc, j'ai l'air de Nice. C'est trouver une belle situation, un travail, se marier, avoir, voilà, de s'en sortir. شي تغلط في ليسات تودرت هذاك كان يعني ما فغضت سيدي رضا تزوج تصوض خام تصوض الدريه تخدم تصوض يدري من تربح هذاك كان هذا الحبس هذاك قفل ممكن السوايع في لاتاي كاين بوتيتو الكاس بومن سخيل صحيح تصفي Et je suis venu en France, plus j'avançais dans l'âge et dans le temps, plus j'obtenais ce que je désirais, enfin ce que je pensais était la solution. Et je sentais un vide tellement profond à l'intérieur de moi où j'avais pensé au suicide. Pourtant, pourquoi vivre?
C'est quoi l'objectif? C'était un- et je me rappelle, comme aujourd'hui, une fois je sortais du travail et j'avais pas de but, donc je finissais par juste me promener, juste pour passer le temps, pour tuer le temps. تعدي هذا الوقت هذا هو الوقت كان اللي يعدي Ouais. تعدي هذا الشغل Et, اللي il bosse à Péria. Donc j'étais en train de marcher dans le vide, il pleuvait. C'est ce qu'il ou alors un groupe comme ça qui se réunissait sur une place publique. شنو ناقص خدمي قبل كان هكايا et par curiosité, je me suis approché. قرأت شي ما قمنا كيجي sous la pluie. Mais كني بضع كان ارتمت السن il commence à prêcher. هذا ولا ربي. Et mais كني قبل جا il me connaissait. جا يهضر يديك شيني يمكن. Mais j'étais là, j'étais un étranger autour de cette place. Jala Israël, il était en train de décrire tout ce que je vivais à ce moment-là. J'étais en train de penser, je dis, ici n'est là. لا مرت زريط لا لا مرت زريط لا première fois. ديم سلين يعني يعني انتو درتي السيماني Il était en train de décrire à la fin quand il a fini la prédication, j'ai compris qu'en fait qu'il parlait de Dieu mais d'une façon tellement nouvelle, tellement différente. وذ ما جديد يدي هالدار Mais quand il a fini, là, j'ai besoin de ça. J'ai pas quoi. Fait marala كلش qui était chez Naïssa et tout ça, mais il y avait quelque chose qui se passait pendant qu'il parlait. À l'intérieur de moi, je sentais physiquement quelque chose qui se passait. À la fin, quand il a fini, là, je veux la recette. Même chez Gdjala, il fallait. Voilà, je pensais qu'il fallait une procédure pour recevoir ça, sans comprendre vraiment l'ampleur. Il y avait des chrétiens autour, au début je ne savais pas. J'étais vers une personne, je veux juste qu'on m'explique comment recevoir ça. يعجبك ويني دونك شي تبغي هذا الصوت ولا داك الشيء انا كنت سانك نويا جاي يعني ويا مثلا كل شي حاجه من كنا وفات ما كنيش اللي اولا ربي j'ai senti quelque chose qui était tellement incroyable, une joie pendant etc. En plus j'ai réalisé que à ce moment-là quand j'ai demandé, j'ai réalisé quand on m'a expliqué que je suis devenu enfant de Dieu. Alors que je savais même pas. فكرتو درتي شي مرنيه ها ايمان الظل نيتي فكرتو مازال مازال مي تحسب بلي حسا. غلط ميس نسيت ربي Husser, et d'ailleurs la personne elle m'a dit est-ce que tu veux qu'on prie à l'époque ils avaient un bus à 2 étages en bas pour boire un thé, en haut pour prier pour les gens qui veulent. ناس حوجه كان يديني ما مشى خدمه باش كان la procédure. Donc là, il ne fallait pas louper une phrase, sinon ça ne fonctionne pas. Après que je m'en c'était à Paris, j'ai pris le train, mais j'ai senti tellement une présence à l'intérieur de moi que je pensais que les gens pouvaient voir quelque chose. C'est quand je les regardais, ils ont l'air normaux, j'ai dit, en fait, ils ne voyaient pas. Mais à l'intérieur, dans ma tête, je me dis, en fait, j'ai dit, c'est incroyable, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai croisé mon premier frère, qui s'appelle Hassan, parce qu'au début, je ne voulais jamais partager. J'ai dit, c'est un Algérien qui devient chrétien, c'est la fin du monde, etc. J'ai croisé mon frère pour ne pas oublier la procédure. Je ne peux pas te parler, j'ai une urgence. Donc, j'ai fermé à double tour. Là, on ne sait jamais. Et au moment de prier, Jésus, en fait, j'ai oublié toutes les phrases. C'est pas panique ou je sais pas. Là, c'est Jésus, j'ai oublié tout ce qu'il fallait te dire pour que ça marche. Là, je veux juste que tu viennes dans ma vie. C'est la prière que j'ai fait. Mais même le soir, je me rappelle comme aujourd'hui, je dormais comme ça, les mains sur la poitrine. J'étais en train de réfléchir si c'est vrai ou si c'est un rêve. شغل ما كنا تقضى ديك الترقيت كان يتورقض صار كني دوكا الصباح j'ai encore
toucher à quelqu'un, c'est ce que خلي يظن je ferais. Et ça a changé radicalement toute ma vision des choses sur Dieu, sur la famille. Ça a une répercussion immédiate sur la première fois je veux que personne ne le sache. Je connais si mes parents, si mes soeurs, la famille découvrent que je suis chrétien, c'est la honte totale. Mais en fait, il fallait que juste quelques heures ou quelques jours pour dire je ne peux pas le garder. C'était plus fort. C'est plus fort. Ouais. En fait, j'ai réalisé quelle chance j'avais de rencontrer des gens qui me l'ont partagé. سيدي ربي كيكون امكانيه خاطر ما هذا الكون سيماني كدني هذاك الطواليت تصفد فافري دا تصطيون هنا الشغل نسن كونو كيدي جوي دار ربي غور يعني ترافيرس ليف هذا كيف انت تسندر وصل الاخبار كاين خير. Et par curiosité, il m'a attiré vers ce groupe sous la pluie. Et il m'a touché. Je me rappelle toute la semaine, j'attendais le jour où je devais y aller à l'église. Des fois, je me levais à 6 heures le matin. Oui, je connais de l'adresse et tout ça. Après, j'avais une deuxième étape, c'est de rentrer dans une église parce que je me suis converti dans la rue. de Gouverid. Et plusieurs dimanches, j'ai fait demi-tour parce que j'avais peur de rentrer parce que je ne savais pas qu'est-ce qui se passe dedans. J'avais aucune idée. Et c'est au bout de 3 ou 4 dimanches que je finissais toujours par me promener dans la ville de Paris. Et le dernier jour, j'ai croisé le prédicateur qui était à la place, Saint-Michel, il s'appelle André Tissier. Donc il m'a dit Farid, cher Dominique, allez à l'église. Mais en fait, ce n'était pas vrai. J'allais partir encore me promener dans la ville. Il m'a dit, viens avec moi. Quand je suis rentré à l'église, je me suis assis juste à côté de la porte. Je dis, s'il y a un problème, je sors. C'était comme ça. Et c'est comme ça que... J'avais peur de ce qui est derrière. C'est inconnu. Oui, en fait, j'ai une idée. Le mot église, ça me faisait peur de rentrer. Et à partir de là, c'est vrai que j'avais toujours à cœur de partager Dieu. Je dis, je ne peux pas le garder. Je l'ai partagé avec mes frères, donc à Seine, et d'autres, toute ma famille. Une grande partie de ma famille se sont convertis, même là-bas. En tout cas, il est devenu indispensable et je suis devenu accro de Jésus. Dans le sens où ضرب لي أزمرة عايشة بلا المسيح. لكن الناس اللي تزرت ذي تزويلين يدن يعني تزرت بلا المسيح ماشي تزرت إنسان تلس ماشي تزرت اللفظة. كنا عند بطرس يعني الناس يتكوليس يعني ناس أنا ورا نروح عندنا وناس يدي فيش كان إنسان إمسلين تزرت اللفظة. Et quand je vois par exemple, il y a des choses que j'ai remarqué dans ma vie avant, j'étais très colérique. J'étais très... ورث ضيكي خاطر تفضل دولكم لا فامي كل انسان يزع فقيس انا ونك الشوال كيبقى الهم كيتيني ثوارث ذاكي ديوا. Il y avait ça, je sentais beaucoup une colère. Je sentais que j'étais mauvais à l'intérieur de moi, avec toutes mes façons de penser, ma façon d'être. À l'époque, je faisais des sports de combat pour évacuer la colère qui me faisait mal tous les jours, mais on ne pouvait pas le dire parce que j'étais un homme. Il fallait être fort. Il ne fallait pas montrer le... C'est ça. Et je fais à ce maquinaire... Je m'ai réalisé je pouvais changer de cœur. Nas, si tu existes, enlève-moi ce sentiment de colère qui était là tous les jours. Des fois, j'étais en colère pour rien. C'était comme ça. Et j'ai réalisé que je passais beaucoup de temps dans la parole. Je suis devenu chrétien, je veux connaître qui est Jésus. Comment il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc j'ai pris une sorte de classeur où j'écrivais comment est Jésus, ce qu'il aime, ce qu'il veut. Donc j'essayais etc. Et j'ai réalisé que beaucoup de choses, je ne peux pas le faire par moi-même. C'est à travers moi. Et c'est comme la colère. Au bout de quelques mois, j'ai réalisé que j'avais pas ce sentiment de colère. Amen.
ça devient. يتوكسك يروح يكسيت سيدنا عيسى المسيح. Il excite. C'est aussi pour le mariage. Je suis marié depuis 23 ans. 23 ans. 17 سنه ديال عمري. Quand je me suis converti, avant de me convertir, je voulais jamais me marier. Je dis il y a trop de problèmes parce que j'ai jamais eu d'exemple. Il y avait trop d'histoires. Je dis, je suis un problème, je me marie avec un autre problème, ça devient un grand problème. Donc Nas, je veux plus me marier. Et aussi ça, quand j'ai découvert qui est Jésus, ce qu'il peut le faire, j'ai dit tout est possible seulement avec lui. Amen. En dehors de lui, c'est trop compliqué. Ouais. Et parce que c'est lui qui est capable de changer nos cœurs. امين يسافا الزمرت وكنا ديال بدلتو درت لنا كنسي هو تلا كنسي هو تلا داوسو كنسي هو لا شوال كنسي هو لا الزاف كنسي هو لا الهلكنا كنسي هو تلا في دار غلطنا ليفنا نسان يسافا الزمرت وكنا اغي بدل الحكايه تي كان شوت لي فاران دويلتي عندنا كنت محنده في الزمرت نسيدي ربي باش كوك زمرت تخدم اما الحلو اما المعجزه ديك كيخدم يعني شتيني ثرني ولا في الدول تاع الدان المعجزه النظنين يدبويض سود من النظنين خاطر سيدي ربي يتبدل حتى كي عطات المعجزه امشي اللي رزي امشي ثو غلطوره امشي مازال تنرنيض يعني دوك بدل ديال هو ياكي سوا سيدي ربي حنين وين باب اللحمه لكن يزمرنا يخدم ياكي درتنا خاطر كدنا ذاك يعني نعطيك الصحه كلني مسلينا كي شكي ودنو غال خاطر عطاسي تساضت دينات لا بيبليوتيكي ديال ذيك شكيو بيوت تدويلتك تقد ديال وحدك ماناش غير في سمح لي هذا كان واحد خاطر نجس اسمح سيس الشهاده كنا فريد فريمون صنع الها مليح اللي ميدنا في لقط دولت وحدك دينيغ لازم ربي تخدم الجلس فريمون الشهاده ريال عظيم سيدي ربي امين سيدي ربي ذحنا وكيل سيدنا عيسى المسيح وكي تبديل تدرت تبديل إمذانا يتكس الزاف يتراد الحنانة ذوك مكانيس يتكس الموت يتراد تدرت ذوك مكانيس يتكس الحزن يتراد الفرح ذوك مكانيس يتكس الشوال يتراد الهنا ذوك مكانيس يبدل الحزن يرث الفرح الجنازة ثوال تمغران سيدي ربي سمي غدي سوما سمي غدي زور يكسغد سي الحزن يكسغد سي ذنوب يكسغد سي الموت نديما يكسغد سي العقاب غيتراجون خاصك نظريه راه لما انا سيدي ربي يفكينا العنايين يفكينا غير الرحمه ينس نبطل بلا ما اللي نخلص يخلص انت تقوم كاننا هكا محمد تدويلت تبض الحديث يعني خاطر الوقت يعني نخص شويه الوقت او فننسو نختار الوقت لما نسي مسلينا كيسان السر يسان البركه انج الاحبابنا ذي مولان اغدي سوالين يلا وانا يعني يلا سلاونا كي ونديني ثاني ميرثن اي مثلا امن السيدنا يسا خاطر انت تبديل تسواين يتبدل كيوندنا كيوندنا يما حسن ذا الشهاده ينس ذا الشهاده يجهدن ذا الشهاده يدرن ذا الشهاده يتسكن فود ايوا كان سيرب بين يغيل ذاين تكفى فلاس ذاين ثغلقد فلاس سيدي ربي انت ديال دين تيبوري جنوان تبورتا ديال ديون يوري زميره تغلق اي ثمثنا تيستمتين او نجا كان لهنا يمكن كدوا ثمثنيو البركه المسيح في اللون نده ثورس وتفكروا ثرى انت وين ديال الصوت نون امين امين